سیوم ایون پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از جریان مرحله دومی کارهای ساختمانی در راه ماشینگرد از دروازه غربی تا محله چورتوت دیدار نمودند. ضمن شناسایی با لایحه راه مذکور با سرور دولت محترم امامعلی رحمون اطلاع دادند که کارهای ساختمانی در راه ماشینگرد از دروازه غربی تا محله چورتوت سال 2024 آغاز گردیده بود. پهنایی این راه 50 متر را تشکیل داده از 8 خط حرکت در دو سمت عبارت است. پیاده‌روها یک پل در بالای کانال حصار با درازی 37.5 متر، گذرگاه از بالای راه آهن با درازی 175 متر، دو گردش نقلیاتی و شینانیدن درخت و بوته‌های آرایشی و سایه‌افکن در دو طرف عنصرهای اساسی راه را تشکیل می‌دهند. شماره مهندسان و کارگران زیاده از 200 نفر را تشکیل داده آنها با استفاده از 44 تکنیک و مکانیزم‌های پراقتداری راهسازی برای با صفت و طبق نقشه ساخته با استفاده دادن راه به طور شبانه روزی فعالیت کرده ایستادند. ما حاضر من 2 سمین کار کردیم، ما شب روز تلاش کردیم که می راه کستر برابر تمام شد، مشکلی مردم آسان شد. راه ماشینگرد از دروازه غربی تا محله چورتوت قسمتی از راه حلقوی اطراف پایتخت بوده. برای کم کردن شماره زیادی واسطه‌های نقلیات در راه‌های اساسی و پیشگیری تنبشوی نقلیات در شهر پیش بینی شده است. راه автомобилгарди мазкур роҳи давродар буда. баъди пурра сохта ба истифода додани ин роҳи автомобилгард сарбории ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар дохили шаҳри душанбе кам карда шуда, воситаҳои нақлиёте ки аз самти ноҳияҳои тобаи марказ барои ҳаракат намудан ба самти вилояти хатлон, вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон метавонанд ба дохили шаҳри душанбе ворид нагарда аз роҳи давродар истифода баранд. баъди ба истифода додани ин қитъаи роҳ мошинҳое ки аз водии ҳисор ба самти шарқу ҷануб мераванд дигар аз роҳҳои дарунии пойтахт намегузаранд. тавре ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд, дар идомаи лоиҳаи роҳи мошингард аз дарвозаи ғарбӣ то маҳаллаи чортут бунёди корҳои сохтмонии роҳи дусатҳа низ бо дарозии 67.3 метр ки аз 4 хати ҳаракат дар ду самт иборат мебошад бо маром ҷараён дорад. масофаи умумии роҳи мошингард аз дарвозаи ғарбӣ то маҳаллаи чортут дар маҷмӯъ 9.2 километрро ташкил дода ҷавобгӯи стандартҳои байналмилалӣ мебошад. марҳилаи якуми роҳ соли 2023 дар масофаи 5 километр ба истифода дода шуда, марҳилаи дуюм ва сеюми он ки 4.2 километрро ташкил медиҳад тибқи нақша бояд то соли 2027 мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад. айни замон корҳои сохтмонӣ ба суръати баланд рафта истодааст. дар сохтмон зиёда аз 200 коргар кор карда корҳои сохтмонӣ дар ду баст монда шудааст. лулаҳои оҳану бетонӣ ва новаҳои оҳану бетонӣ ки сифати баланд доранд мо аз корхонаи худ истифода мекунем. сохтмони мазкур аввали 2024 сар шуда то охири 2027 ба анҷом расид, аммо мо ба нақша гирифтем ки то охирои 2025 ёки июни 2026 сохтмонро ба анҷом расонем. дар маҷмӯъ дар масири ҳалқавии бунёдшаванда ки дарозияш 18 километр аст ва дарвозаи ғарбии пойтахтро бо дарвозаи ҷанубии он бе даромадан ба дохили шаҳр мепайвандад, ду пули мошингузар ва як эстакадаи бисёрсатҳа низ бо меъёрҳои ҷаҳонӣ сохта мешавад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои истифодаи самаранок аз имконияту шароитҳои мавҷуда тезонидани корҳои сохтмонӣ ва пеш аз муҳлат мавриди баҳрабардорӣ қарор додани роҳи мазкур ба муҳандисону роҳсозон дастуру тавсияҳо доданд. ба ҳамин монанд ҳоло дар пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ сохтмони иншооти зиёди иҷтимоию хизматрасонӣ вусъат дорад ки ҳадаф аз роҳандозии ин тадбир баландбардоштани сатҳи иҷтимоиву иқтисодии аҳолӣ, таъмини босифати хизматрасонӣ ба меҳмонону сайёҳон ва муаррифии урфу одат ва фарҳанги қадимаи миллати тоҷик дар арсаи ҷаҳон мебошад.